Diama ndagusuje cyane ndagushimiye cyane ukomeje kwishimira kubana natwe muri aya makuru ya sport dukomeza kugenda tubacishamo buri munsi ku munsi ariko nanone ndagira nkubwire ngo uyu munsi bwo birashyushye byatari nuza gutera agatebe rwose ntago uri buze kuba utanezererwa habe namba kubera ko amakuru ya sport yo muri imihanda ya sport yarashyushye birashyushye. Ndagira nkubwire ngo uyu munsi tugiye kuganira ku yo bita Liverpool Paris Saint-Germain mu rugamba rukomeye cyane ku mupeti bita Ian Diamond mu ikipe ya Leipzig. Ikindi ndaza kukubwira kuri Barde Barikora ese amakuru ari kumuvugaho ameze gute. Anton Gordon ni ikipe ya Newcastle, hari amakipe ari kuvuga ko ari kumushaka byatari ariko yo muri gutekerezayo ntayarimo. Ikindi Bruno Fernandes urugendo rwe rwo kuza mu ikipe ya Manchester United arushize hanze ndetse n'icyabanje. Ikindi kandi batubwiye nuko muri Manchester United kugeza kuri saha na Bruno Fernandes bihagaze. Ikindi ndaza kubwira ku makuru y'amatips Savinho, ndakubwira kuri Lionel Messi kugeza kuri saha, ndaza kubwira kuri Enzo Maresca Galicia ukoza amateka muri uyu mupira w'amaguru. Ndagira ngo rero ngusabe ni ukundi ibyo dukora kuri Dako Sport Hub urakora subscribe, ikindi urasharinga bino biganiro bigende bigere kure cyane, ikindi uralikinga kugira ngo bino biganiro nanone bigende bigere ahantu henshi cyane kandi twereke ko wabikunze byatari. Ikindi tanga igitekerezo cyawe cy'ikibona twakongeramo, icyo twagabanyamo ndetse n'icyo twahindura kugira ngo tube dukomeza tubane umunsi ku munsi. Reka ndeke kugutindira cyane mpere mu matipsi ari muri uyu mupira w'amaguru. Enzo Maresca nkuko twahereye mu kwezi kwa mbere turimo tugenda tubiganira kuri Dako Sport Hub amaze kuba asinya amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya Manchester City. Ni nyuma yuko Pepe Guardiola amaze gutandukana n'ikipe ya Manchester City nyuma y'imyaka 10 yaramaze ayitozamo n'ibikombe 20 yayihaye muri rusange. Enzo Maresca rero niwe mukandida niwe mutoza ukurikiye mu ikipe ya Manchester City kuyitoza. Imyaka 3 byamaze kurangira, igisigaye ni ukugenda mugatangira kumubona atoza ikipe ya Manchester City ndetse no kumurikwa nk'umutoza mukuru mu ikipe ya Manchester City. Tunyarukiye kuri Lionel Messi. Lionel Messi murabizwa ku munsi w'ejo nababwiye ko imvune ye arakatabaho, ni imvune yari yatunguye abantu benshi ariko abaganga b'ikipe ya Inter Miami bamaze gutangaza ko nago bikomeye cyane, ni imvune isanzwe n'ububabare gusa bitandukanye nuko abantu babitekerezaga. Lionel Messi rero ngo ameze okay, yiteguye gutera igikombe cy'isi nyuma yo kugisigaje iminsi 15 kugira ngo gitangire mu kwa gatandatu ku itariki 11 Amerika, Mexique ndetse na Canada. Amakipe y'ibihugu agenda acakirana. Mbibutsa ko Real Madrid na Espagne byatunguye abantu benshi cyane ku bwa mbere mu mateka y'umupira w'amaguru. Real Madrid ibuza umukinnyi n'umwe mu ikipe y'igihugu ya Espagne igiye gukina igikombe cy'isi. Iyo nayo ni tips nagomba kuguterekeramo. Ikindi kandi twanyarukiye muri Espagne mu kanya ngo bita Galicia, Joan Galicia ni umugabo w'ikipe ya Barcelona muri uyu mwaka w'imikino. Uyu ni umugabo umaze gukina imikino 30 muri iyi sezo, amaze kugira clean sheet 15 ndetse yinjizwa ibitego 21. Uyu mugardier bwa mbere muri sezo ya mbere ahisamo umugardier w'umwaka muri La Liga Santander. Uyu ni umugardier udasanzwe uwo bita Savinho. Murabizi neza ko ikipe ya Tottenham Hotspur yamwifuje, Manchester City ihitimo amasezerano mashya ariko kubera ko ntari kubona umwanya wo gukina uhagije mu ikipe ya Manchester City ngo yakomeje kongera kwifuza kuba yajya mu ikipe ya Tottenham. Roberto Di Zerbi arimo aragira ati nta kuruhuka, nta gutuza, nta kugira ikindi kintu dukora tutarasinyisha umukinnyi abakinnyi muri iyi mercato, no kugira ngo tubanze twubake effective ikomeye cyane igikombe cy'isi kizagaruke tujya muri pre-season tumeze neza kugira ngo ayandi makipe atazaza ahita yinjira muri zone transfer akatugora. Uwo bita rero Savinho ngo yiteguye kuba yakakira iyi approach kwinjira mu ikipe ya Tottenham Hotspur nkuko yakomeje kugenda nabyifuza, kandi no muri Tottenham Hotspur biteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo uyu mukinnyi Savinho yinjire mu ikipe ya Tottenham. Tukira mu ikipe ya Tottenham nuko bita Senesi ni umukinnyi ukinira ikipe ya Bournemouth, kubera ko yasozanyije n'ikipe ya Bournemouth azasohoka nk'umu free agent mu ikipe ya Tottenham. Ngirifuza kuba yahita imufata nk'umu free agent kugira ngo andi makipe nanone atazahita amwinjiraho. Uwo bita Roberto Di Zerbi yakomeje kugaragaza ko urugendo afite nyuma yo kugarura ikipe ya Tottenham mu cyiciro cya mbere, nanone ndavuga gutuma itamanuka muri uyu mwaka, yongeye kugaragaza ko yifuza ko ikipe ya Tottenham mu mwaka utayizaza ikomeye byatari, dore ko akomeje kugenda ashaka gukora amatransferi mbere yuko igikombe cy'isi kirangira kugira ngo ibintu bye byose abanza bishyire ku murongo, ubundi ikipe ya Tottenham abashe kugenda ayihereza imbaraga zigiye zitandukanye. Nkuko Madison yabitangaje avuga ati
nta Roberto Di Zerbi twari turangiye, twari dupfuye, ariko uyu mugabo yatweretse ko bishoboka, atugarurira mind, atugarurira winning mentality, atugira abantu bakomeye cyane. Mwarabibonye mu minsi ya nyuma ko twakoze ibidasanzwe, tuba tubashije kuba dukipinga ikipe ya Tottenham Hotspur mu cyiciro cya mbere mu mwaka wa 2026-27. Karundura rero tugiye kunyarukira ku mukinnyi wanyeganyeje iyi mihanda, bamwita Yan Diamande. Ni umukinnyi wa Leipzig, akina ku ruhande rwa karindwi, ariko bivugwa ko akina impande zose, yaba kuri 11, yaba kuri karindwi, ndetse no mu playmaker hose arahatera. Uyu ni umukinnyi muri Leipzig uyu mwaka ukomeje guca ibintu. Ikindi kandi ni umunyakote d'Ivoire, yavukiye Abidjan, ndetse afite imyaka 19, mu kwezi kwa 11 azuza imyaka 20 y'amavuko. Uyu ni umukinnyi aya makipe yombi, yaba Liverpool ndetse na Paris Saint-Germain, zikomeje kugenda zifite intege nyinshi cyane kugira ngo zirebe ko zamusinyisha. Muri Paris Saint-Germain ngo bategereje kumenya neza uyu mukinnyi ikiyemeza azafata, kubera ko ngo uyu mukinnyi ngo aricaye ari kumwe n'abajabe, abagenti be, bari kuganira ku bijyanye n'ibyiza hagati y'aya makipe yombi yahazerekeza. Ni ukuvuga ngo bari gutekereza, ese Paris Saint-Germain ikina gute, Liverpool ikina gute, abatoza bo bameze gute, ese ni avantage nabigiramo. None bamara kumenya ikintu kizabasha gukorwa aho ngaho inyuma, nibwo uyu mukinnyi witwa Yan Diamande azabasha gufata icyemezo cy'aho agomba kwerekeza. Ariko nanone mu ikipe ya Leipzig, dore ko yari afite amasezerano azangira 27, barifuza kumuha undi mwaka kugira ngo bamwongeze undi mwaka. Noneho uyu mukinnyi barebe ko uyu mukinnyi yazaba agumamo hariya, noneho bakamuzamurira umushahara, bakamugira umukinnyi udasanzwe mu ikipe ya Leipzig. Noneho kugeza kuri saa biri no kuvugwa ko ikipe ya Leipzig iri kwifuza miliyoni 100 z'amayero kuzamura muri uyu mukinnyi ya Diamande. Ni ukuvuga ngo rero amakipe yombi, Liverpool, Paris Saint-Germain, ni amakipe ari kuvugwamo uyu mukinnyi kubera ko Mo Salah yarasohotse. Balde Barcola biri gutekerezwa ko ashobora kuva mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ni ukuvuga ngo biri gusobanurwa n'iki? Liverpool yashizemo imbaraga zose zishoboka, sinzi niba miliyoni 100 bari bubashe kuzitanga. Iyo bita Paris Saint-Germain yo iriteguye, barabaramu bariteguye byatari, kubera ko Luis Enrique nawe birigaragara ko ari kwifuza uyu mukinnyi byatari. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe cyose Balde Yan Diamande yaba yinjiye mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ni ukuvuga ngo Balde Barcola yahita asohoka mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Liverpool yakomeje kugenda imwifuza byatari, ndetse na Arsenal muri urugamba rwo kwifuza Balde Barcola ngo nayo iramwishimira, uretse ko gitekereza kuri finale ya UEFA Champions League. Ngo ariko Balde Barcola Liverpool ngo yahita bigendamo cyane. Ubwo bisobanuye iki rero? Yan Diamande najya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, Balde Barcola yahita ajya mu ikipe ya Liverpool. Mu gihe Yan Diamande yajya mu ikipe ya Liverpool, Balde Barcola yaguma mu ikipe ya Paris Saint-Germain nk'ibisanzwe nkuko hari. Gusa ni urugamba rukomeye cyane hagati y'aya makipe yombi, hagati ya Paris Saint-Germain na Liverpool, kuri uyu mukinnyi w'umunya-Cote d'Ivoire witwa Yan Diamande ukinira ikipe ya Leipzig. Uyu ni umukinnyi w'umuwinga ukina ku ruhande rw'iburyo, ariko n'izindi mpande zombi arazitera. Umupeti w'imyaka 19 rero muri kumva ko muri iyi mercato ashobora kuzaba ari kunyegenyeza iyi imihanda. Ntabwo ndi butinde cyane, ndagira ngo mwirukanse cyane ngujyane ku mukinnyi bita Anton Gordon. Ni umukinnyi w'ikipe ya Newcastle United. Ni umukinnyi wamaze kwemeza ko, wamaze kuganiriza abayobozi be, wamaze kubwira ikipe ya Newcastle ko yifuza kujya kugerageza chapitre nshyashya. Abajabe bakomeje kugenda bamenya amakuru menshi, bakomeje kugenda babona amakontakti, ariko no kuvuga ngo abantu bari gutekereza ko Liverpool iri kwifuza Gordon ntabwo ibirimo. Dore amakipe ari kwifuza uyu mukinnyi Anthony Gordon. Ikipe ya Bayern Munich iri ku gasongero, uretse ko Bayern Munich ngo ifite Luis Diaz, ngo kandi yifuza kugura umukinnyi uhenze cyane, kubera ko ifite Luis Diaz ngo yamugura mu buryo butayihenze cyane, nibwo yabasha kuba yamwinjiza. Indi kipe ni Barcelona. Barcelona murabizi neza ko ubukungu bwayo bumeze nabi, gusa irimo iramwifuza byatari kuri uru ruhande rwa 11, kubera ko iri gutekereza ikavuga ati uyu mukinnyi Anthony Gordon tumubonye byaba ari ibintu byiza, ariko ikibazo cyayo ubukungu bwayo, finance irimo iragenda yikoraho. Bifite amahirwe menshi cyane yuko Baston murabizi ko byanze Alessandro Baston uramutaliyano ukina mu ikipe ya Inter, byaranze kujya mu ikipe ya Barcelona kubera ko amafaranga bakaga ikipe ya Barcelona yayibereye menshi. Uyu mukinnyi Anthony Gordon nawe iri kumureba ikabona ni sawa cyane, kamwa appreciatinga Hansi Flick akamukunda, ariko nanone ngo amafaranga bari kwaka ntago ikipe ya Barcelona yabasha kuba yarekura. Indi kipe iri mu rugamba ni ikipe ya Arsenal.
yishimira Anthony Gordon, yishimira ko akina muri Liga ya Premier League, yishimira ko kuri uriya mwanya ameze neza kandi ari kuba aderivaringa anakontribuwa ku rwego rwo hejuru. Ikintu gisigaye rero, Arsenal iri focus kuri finali ya UEFA Champions League ngo ibanze irangize sezo kugira ngo none ibashe kumenya abakinnyi igomba kwinjiza muri squad yayo, dore ko irakitegura umukino izakina ku itariki 30 i Budapest kuri Puskas Arena hariya muri Anglia. Umukino izahura muri ikipe ya Paris Saint-Germain. Ahangaha rero Anthony Gordon agomba nayo kureba ahantu hazima agomba kuzerekeza hagati y'amakipe atatu ari kumwifuza. Gusa nababwira cyo nuko ikipe ya Liverpool yo ntagiri muri runo rugamba rwo kugura uyu mukinnyi Anthony Gordon cyane. No kuvuga ngo ni Barcelona, Bayern Munich na Arsenal. Gusa ayo makipe yose hari imbogamizi zimo zagenda ziyagora. Ebyiri ni finance na amafaranga, cyane cyane kuri Barcelona yo iri kuvuga ko amafaranga ari menshi. Arsenal yo iracyategereje ngo ibanzire ukuntu sezo yayirangira nyuma yo kurangiza gukina umukino wa UEFA Champions League. Nimara kusoza nibwo izamenya abakinnyi Andreas Berta nka director sportif w'ikipe ya Arsenal ndetse na Mikel Arteta umutoza mukuru na manager bazabasha kunga muri effective yabo y'ikipe ya Arsenal kugira ngo barebe umwaka utaha abakinnyi bazaba bakeneye gukoresha. Tugiye kujya ku nkuru ikomeye cyane bamwita Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ni umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Kano kanya ntabwo wabura kuvuga ko ari mu mediateri wa mbere mu Burayi, ari mu mediateri wa mbere muri Premier League, ari mu mediateri wa mbere ukoze ibintu bidasanzwe, assist 21 muri single season Manchester Red Devils. Bruno Fernandes, amaboko yanyu hejuru mwese kuri Bruno Fernandes. Yakuye buno bigo nyuma yuko Kevin De Bruyne yari yabikoze mu ikipe ya Manchester atanga assist 20 muri single season, ndetse na Chouchou de Rondre Thierry Henry mu ikipe ya Arsenal nawe yakoze assist 20 muri single season. Bruno Fernandes rero kano gahigo yakakuyeho mu mateka ya Premier League, yabaye umukinnyi wa mbere utanze assist 21 muri single season, uburyo 30 bw'ibitego 9 ndetse na assist 21 mu mwaka 2025-26. Bruno Fernandes umukinnyi ngenderwaho mu ikipe ya Manchester United. Uyu mukinnyi Bruno Fernandes yari afite amasezerano azarangira 2024 ku itariki 30 mu kwezi kwa gatandatu. Ni ukuvuga ngo Bruno Fernandes rero Manchester ngo irimo irakora igishoboka cyose, reka bisubiremo, irimo irakora igishoboka cyose kugira ngo irebe ko yamuhereza undi mwaka ugeze 2028 kugira ngo Bruno Fernandes muri projet yabo babashe kuba bamukipinga, dore ko makipe yo mu Barabu yakomeje kugenda amena bank ari kohereza mu makipe y'u Burayi, nayo hari menshi ari kugenda amwifuza. Uyu Bruno Fernandes rero yarari kuri release clause ya $57 z'amayero. No kuvuga ngo Manchester United ntiyifuza gutakaza Bruno Fernandes habe na gatoya, nubwo hari amakipe ari kumwifuza. Uyu Bruno Fernandes rero ngo Manchester iri gukora igishoboka cyose kugira ngo uyu mukinnyi w'imibare idasanzwe muri uyu mwaka ndetse n'imyaka amazemo agume mu ikipe ya Manchester United mu mwaka utaha w'imikino ndetse n'uzaza, kugira ngo babashe kuba bakubaka Manchester ikomeye, ubundi bagende bacivinga cyangwa bagende bagera ku bigwi bidasanzwe. Uyu Bruno Fernandes uri kubabwira, mbibutsa ko nawe wabaye umukinnyi wa Premier League muri uyu mwaka, bino guteganywa ko ashobora gutwara PFA y'uyu mwaka kubera ko cya gihembo gitorwa n'abakinnyi ku rugero rwa 84% biri kugaragara ko ashobora kuba ari we uzagitwara muri uyu mwaka. Bruno Fernandes rero yaganiriye mu itangazamakuru n'ikinyamakuru kimwe abaganiriza uburyo Tottenham Hotspur mu mwaka wa 2019 yifuje kuba yamusinyisha, ndetse ibiganiro ngo byari binageze kure, yari agiye no kujoininga, ngo bigiye no kurangira cyane rwose, ngo transfer yamaze no kuba yarangira, ngo ariko mu mwaka wa 2020 ngo aba agent be ngo bamubwira ko mwibanga rikomeye cyane ikipe ya Manchester United yaba contacts ikababwira ko imwifuza, ngo yagiye yerera akanya gatoya ngo ararira. Mbisubiremo, ngo yaragiye yerera akanya gatoya ararira kubera iki? Ngo yumvise ibintu ngo arababwira ngo izi ngizi zari inzozi zanjye, nta kindi kintu nifuza ko mubwira abo bantu, mubabwire ko niteguye kujoininga ikipe ya Manchester United. Wamwita Bruno Fernandes. Muyumvise rero Bruno Fernandes amateka ye ni maremare cyane, wayavuga umunsi wose, gusa nibyo amaze gukora ikipe ya Manchester United nkuko yifuza kuyikina ni byinshi cyane. Iki rero cyari ikiganiro cyo kuri uyu munsi twaganiriyeho ya Diamond, umukinnyi Anthony Gordon, Bruno Fernandes
Messi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twagiye tuganiraho. Ndagushimiye cyane, ndagusaba gukomeza gukora subscribe, gusharinga, kulikinga, gukomantinga, uduha igitekerezo cy'icyo twakongeramo. Ikindi ndagushimiye cyane nivuye inyuma. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, bye bye, salam.